Tacikler pon yana körüp turasın, gran şan kelip ele olur. Kecha tünü biz mına ol jerde bir Çırdıva degen jer bar. O şehirde turduk. Taciklerin vayenlileri polny közübüzmeyen gördük. Pulemyotlar menen çıkıp alıp bizni ayıldı şunday tünü menen Kırgızdın bir dövösüde karap turdu. Bir жаран кайрылган 13 күнү. Алган жаратыдан областтык ооруканага түшүп, биз дарыгерлер тарабынан чукул операция жасалып, азыркы күндө реанимация бөлүмүндө жатат. Абалы оор, бирок туруктуу. Ошол эле бүгүнкү күндө экинчи жараныбыз кайрылган. 30 жаштагы ошол эле Актатайдын тургуну кайрылган. Ал дагы ошол жаракат алып кайрылган, октон жаракат алып кайрылган. Анын дагы абалы туруктуу. Sırdım başı Aksay Tamdık yolundan başlandı desek bolatta. Oşol yerde bizim bir-iki texnikalar işlep жатқан. Biro oşo Karabastan Kırgızstandın territoriyasına alagi çeyege Tacikler barıp durup alagi yerde özde üstüre başlagan. Birinci, yaş baldarlı öte uğrat. Ekinci, maldarlı kerek bolsa korgonga kirgizip alıp berбей koyar. İzdep aralbайсың kechke kurun. Albatta bu yerda chagımsızlık күчтөр бар, chagımsızlık күчтөр бар. Ошолорго алдырбагыла элдин тынчтыгы, Тажик менен Кыргыз элдин мындай ынтымагыны бекемдеге аракетти жасайлык деп аз жыйында өткөрдүк. Ушул эки мамлекеттин ортосунда бир ведомстволук комиссия түзүп туруп бир ар бир маселени талкуулап чыгабыз. Ошого карата жыйынтык болот. Mana Turat gubernatör bir oğuz suragan жоқ. Cengiz Rozakov ahıra nasıl menen koyanday zastavanın içinde жүрөт. Kudaga canınğanda canımsam çıkmadı. Kerekli biz gözünde gubernatör. Gerek emez.